abomqondisi, abo-GP, abo-Kingman Namuna, abo-Bosori, yibo labo. Sikuphi la siseParis. Asisi kuphi siphelele Jozi. Sifikile Free State. Yashisa futhi. Alright, azange kuzodlala la, azange ngokuzoncenga futhi. Sizosiza umphakathi. As Operation Tutul. Kwenzakala kanje. Ngizohlangana nomama kaMugelo. Ke ngwana wa Tshwenya, akawafuna ukwasha izitsha, akafuna ukuparticipate. Very lazy. Mara alright, asingeneni siboneni ukuthi sisiza kanjani umsebenzi wethu. Akusukubheka umntwana, akusukucindezela umntwana. Ukakha umntwana abe indoda eqotho. Nakusasa uzosibonga sekakhulile sekawubaba bathi ngasizwa yilabo baba laba enibabona la. Thank you siyabonga. Follow me. Don't follow the page. Nna ke Dizimetse Mpheng from Tumahole Parades. I'm turning 39 in the 7th April, which is next week. Why you want to ngwana wa Tshwenya because ke na le ngwana o ntshwenyang seriously ka tlung e leng Kamogelo Mpheng wa ntshwenya haholo ha behave hantle ka tlung wa retella o tsa ha kolma ke ntlo ha etse dintho tse tlamang ngwana a di etse ka tlung. So that's why ke ngoletseng ngwana wa Tshwenya for e tlo nthusa ka yena. Ka mo ke ngwana o mong o sa mameleng ka tlung. Ha re mameleng nna le mme wa ka wa re arabisa ke ngwana o sa batlong ho rumua. Ke ngwana o sa batlong ho etsa niks ka tlung o fihlang bosiu. So rona ntho jwala ha re no e tolerate. That's why re ngwaletseng ngwana wa Tshwenya e tlo re thusa and then re na le hope hore e tlo re thusa. Re na le ho dula nna le kamo even le nkgono wa hae wa dula le ena haholo. Re mmotse hore o tshwenywa keng ka mo o dula re hana niks ha ona ntho e mo tshwenyang. So ra be ra mmatlela batho hore like ba tlo bua le ena like mosadi wa malome wa ka o la nna bua le ena ka mo ha open ka mo a ke tsebe tshantse re etseng hore a be open but ke feel hore hona le something I kwaletseng ka hare a sa batleng ho bua ka yona. Ha ke tsebe ha sa bui ho nna o tlo e bua ho mang cause ke nna mme wa hae. Maobane like ke ne ke le busy ke cleaner. A ke tlina jalo ke tlosa skipa sa hae mo stulong ke sisa ko kamoreng ya hae ke fitla ke se beya mo o robetse yo o la ka tsoe ke ha ke tsebe ke ntate wa monana o what nna ke mosadi wa hae an shouta yo ha ke sa wa Maobane ha ke tsebe ho no tlo etsalang ka nna go re pelo ya ka ne le bohloko the whole day e tsholwa madi pelo ya ka ke kamo. I thought o tla khutla a apologize but he didn't. Highly apology ka mo ha etsebe ha ke tsebe a skisi ya ka mo ke tlabe ke bua maka ha ke etsebe. Dumelang bomme le kae ntate. Ka lebitso ke Israel Matseke Zulu. Alright tate. Re tswa re le ko Mojala. Alright. Channel 157. Ngwana wa Tshwenya. Re ke dumele le tshunaka I introduce. U Gianni lo mqondisi. Okay. Siyabonga. Thabela mtse. Ya wachisa man. Yo. Ko Paris. Ya wachisa. Yo haholo. Really Mojala, we are very proud gore re tle mo Paris because re thotse di complaints ngata gore re fella ko Johannesburg. Okay. So this is a great opportunity for Luna. Le ba bang ba tla be ba shebelletsi ba re batlang re tsebang gore bana le bothata. Ka mkgo go tshesang ka teng a ke batlo lo senya nako a re keneng straight tabeng gore ka lebaka la eng re le montlong yana ka tsheko. Alright ntate ka lebitso ke Dizimetse Mpheng ke motswadi wa Kamogelo Mpheng. Re lebiditse ka taba ya Kamogelo a sa itshwarang hantle a re sokodisang ka tlung. Okay. Wetsa Kamogelo ha re mamele at all like o bone ka re dithaka kaofela ka tlung wa tella o dintho tsena kaofela ha ba tlo sebetsa ba tlo etsa niks ka tlung. Maobane bile ne ka go batla o mpetsa yo Maobane ne ka go batla o mpetsa straight ke like ne ke nkile t-shirt ka mo dining room ya ke isa ka moreng ya hae not knowing go tlo stena ka Saturday skipa sate yo ha hlamo yo ene ka reta ho sefapana batla o mpetsa ntonetse le mahlo yo ne ke tshaba like Maobane ka lo mona le jwalo
So I ke tsebe ke ngwana jwang o na le anger or what because ha bue le nna ke traile ke mbatlela batho ba bue le ena ha bue ha batlo ho ntsha se ka sefubeng sa hae. So ha o re tla mothusa jwang a sa batlo bua hore bothata ba hae ke eng. Mokgono ai na he ampone o bona hantle go ke scope la ba sa hae ampone ka next ke bioscope ya gage ke everything ya hae nkile ka kwata ke se bona a ke sa hopola na ntse ntate ola ke le ka nka seta and ke se bona go se bohloko ke ka nka seta ka mo ngata ka sona a se khotlisetsa ai hone ke na pain ya hae tlo kala e ka reng kwala moya pain ya seta se ne ke mongata ka sona e ka reng kwala moya matsatsi a ne ntse pain ha ke next bibile se ke na le bitso le letšha ke ntlok mantloko. so thuso e lileng la tsamaya la lo e batla batho ba le ba biditseng gore ba tlo leka go le thusa ke thuso e jwang Ene le mosadi wa malume wa ka o la ka mmitsetsa hae ba hae mo ba lo bua so ha ka ba mpha feedback go o tsamile jwang and then last week ke kopane le cousin ya ka she's a teacher aba go tlo etsa letsatsi ga tlo kopana le yena a tlo bua le so ke yona thuse ke ile ka e ba ala ke la mo punisha la mo betsa no ha re so metsi sa le moholo holo for ka mo betsa ona la minies o tlo turn 20 this year o santsana ke na school sampana ke na school di tsamaya jwang ditaba tsa gae tsa ko sekolong taba tsa sekolong ha ke na di complain le fela maloba mo a sa batlo presenta sekolong ba bitsa motswadi so ha ke re ke tlo ya ba mplela hore no ba ilukisitse la ba presenta ko sekolong so mara ha ke na di complain ko sekolong hakalo so ngitshene ko ubuya isikhathi sini endlini Ma ba late akabe late ba late nge weekend ngathi uzifundisi ukuthi kini wa DJ ma ka di weekend yeah the week ukhona la ekhaya and then unjani unabangani something hayi ngibona lento umngane oyiwani unomngane oyiwani ma gona le ba hanging out le bona shopong mo dula le shopong ha o mmatla la mthola shopong and batho ba a dulang le bona ke batho ba tsubang uyaphuza uyabhema anangambona hayi akisommoni mara re utlwa ka mahemheme fela bathini ka mahemheme ba wanwa okay malaza ungafika daki wena endlini akisommoni o se ke mtha secretive ntho tsa iletsa okay asenzeni kanje uphi lo mfana o teng ka tlo akese yes kamogelo ha o re bona re le ko kgeine go na le di-camera ka tšeko re dutse so le nkgono wa gago le mama gago ke eng e setlang ko kelelong ya gago were you expecting us lebitso la ga ke kamogelo nkgono wa ga le moaga ba mpiletse ga ke mamele ka tlong yazini inhliziyo zethu zincane kakhulu sibona sihamba ngama-wheelchair impama siyihlaba manje asinasikhathi we are very impatient because the country is dirty and we're fixing the country so asifuna usimoshe lesikhathi gore wena ungwana o sa buing ko ntlong today you are going to talk today it's either we do it the rough way or the smooth way. This is the rough way, this is the smooth way. Which one do you choose? Smooth, rough? Smooth, eh? Okay. Yeah, so ngasimoshe lesikhathi thina kusitha abogogo bakho nabo mama bakho labo badelelayo la endlini nalabo babo ngabahloniphi la eParis sinabantwana abadlula wena futhi ngeminyaka asicala ukubona umfana onjengawe emhlabeni. So now we're going to answer each and every question that I'm asking you. Why all this rubbish that you are doing, Kontlu? Why usaba hlombi? Why usaba utlu? Yeah, I give you the age when I ask a question, you reply. Answer, boy. Otherwise, kuzophenduka amatafula kuzoba ngenye indlela. Why ungahloniphi into? Why ungahloniphi umama wakho nogogo wakho? Ufuna ukuhlonipha bani? Manje why ungabahloniphi? Yini seliqinile? Manje soyajola. So bona i-group lapho ubona abantu aba useless. Awubona abantu abakukhulisile. Yabona.
So what's your problem? Indlu enhle so. Ushota ngani? You have your private room. The new generation. You have your own privacy. Yini ziyanihlanyisa lezi zinto? Yini Kamelo uyaphuza Yeah. uyabhema yini inkinga yakho? Hayi, ngiyaphuza. Uyaphuza? Uphuzani? Phuza. Masayra beer. Side. Ona sa tsebe gore ke ana. Ona utlwela ka batho. A ke somjetse gore ke ana. Uyabhema. Okay. So yini yenza ukuthi ungahlonipha abazali? Yileyo question esifuna ukuyazi. Why ungahloniphi ugogo nomama? Yini inkinga? Ayikho inkinga. Uyahlanya inkinga kanjani? Uyadelela nje. Mama. Maybe atsibi. Gore o ribile diteng. Can you explain the situation gore why o ribiditse re le mo? Ke bitse bontate ba tlo solvela bothata ba sa re hlomphe ka tlung o re tella. Weekend ntate wa mona o fushi ntate wa mona gala hlokafetse. So ka ba bitse he that's why re sa o jwetsa next. Yasizwa. So yindlu yakho le. So why ungathi uyefuna yakho? Uyophakama khona uyoba isiphakami khona. Ube nomfazi wakho ufike uphendula amasofa wenze yonke lenyakanyaka. So mawubani ikale bakala ying mawubani no litawu. Mawubani? Yes. Ungizwile. Ngisikitawo. Mama? Mabana ke ga ke ile skipa sa ka se beha betheng wa hlamo ke ntse ke kolomaka wa re hey skipa sa ke tlo stena ka Saturday se tlo tsutsubana o kana wa mina skipa sa was beha wa mplela hantle ke tla se beha skipa sa ke se bele ka thoko and then tlo stena ka Saturday wena wa shout o hlafala so shout fe ke ga ke msadi wow wa shout Mawubani ona nkile skipa sa ka. Ne ke se ainile. Asenka aslahlela betheng. Ke robetse. Be ke se nka ke sisa ka mo hape. Abanchika. So ujiwa ke sawara ke batswadi ba gago ba rinke as take me like as your father. Yeah. This is another babu mncane. I'm babu mkhulu. Na babu malume. Yabona uphethe ubaba omkhulu nobaba omncane mfana. Angithi ushota ngaleyo department wena emhlabeni. You never mentored, you never had a father figure. You lost your father at the age of 6. So let's get into it. Khulume nje ukhululeke. Kwenzakalani mfana? Athi wetsa lankana. Mfana ngitshene ke. Mangabe uzizwa uvukelwa ukwata kusuke kwenze njani? Kusuke kutheni ku? Athi ngibonise itsala phela mabani. Akusinto awuyiplanayo. So mangabe uzobe khuluma nawe yini leni esuke ikwatisa nje ekudinayo. So una le relationship le batho ba kwa bo ntata gago. Una lo shapa around lo ba bona mo babu mncane. Ba receive jwang. Do they like you? I can say. They appreciate you. Mama le koteng wa ba phagamela le koteng. Wa ba phagameli. O phagama mo fela. Fana ntse ke ba tseba no. O ba tseba no so ba tsibi na ka fela. Ha o gola o le wa mmutsisa mama ga go who's my father? Yena ke mtse. Okay, azanga o fitlhela ke re. La o botsa re ntata ga ke motho so go etsagetse so o fitile go lefatsheng. Ke mtse ba. Wa mtse. Mara sa phila ke. Ene o tsamaile ke. A gona gore tla gutla. Ngitshene boy. Unayi right yokuthi ugogo makakushaya wena uphindisele kugogo. Ngawucabanga wena. Ikhona into enjalo. Why uyenza wena? So khuluma. Why uyenza wena? Uyazi ukuthi ugogo lo ujobe khona la emhlabeni ufana noNkulunkulu wakho uthi ngelinye ilanga uzobuya ufuna inhlanhla kuye emathuneni. Uyakwazi lokho? hayi ukuthi ufana noNkulunkulu. uNkulunkulu. Why pho ukwazi wena ukuthi ubuyisele umntana wakho ungajabula wena mayengabuyisela kuwe? Wesiphatha ugogo.
umama kamamakho ikhona into enjalo ma uyazi lo muntu lona mangabe ngakushaya ngapha ngempama kumele uthi khosi lo uNkulunkulu wakho lo bewungeke ube nomama ngaphandle kagogo mawenze into wrong abawuchika bawuchika jwang adiyo wena nje uyedelela wena uyazidelelela nje by nature ke kopa bu o tshaba bua go tja morwaka ho morwaka ho haka ho ha ke morwake ka pelo ya ka kaofela ke morwaka ka hore ke batla a swabe a ska hlola etsa ntwe hai ke ai fihle ntwe ke morwaka hampe ka bophika maphelo a haya ke ke ntwe empe le na self ke be ke fumane shame ke be ke kope modimo ke kopa ntshwarele modimo ke be hantle ke tla ba hantle na aba qala ntwele be ke qala hape le na ke batle ke morwaka ha bohloko o sa ba ke feng lebitso le wa berekisa ke bitsa hai ke a bitsa Sesotho ke ule wa motsa ule wa re ko yena le papa ga o tlhokofetse ntwe senang tate ka ewa ke azangwa berekisa ke buang kena ke batla ho ya yo yena hore ke re motho mo njwala ha bona le bana ba teng ke bisa bana ba le teng o tla ke hona ke reng a be worse. Okay, the third chapter sizoyibona masibuya mqondisi phezu kwakhe let's go to the punishment department sambe already njengoba so akudingi ukuthi ayo change orini senza plan leni thina sobabili mfana keep this on my camera man sambeni sizosebenzisana ngithi uyimisela ukuthi sisebenzisana ngithi funa ukuthi wena ushaya ama-folk jump uyobingelela le camera ehleli phansi yabona le camera ufika uyofika ukuthi hayi camera ubuye uzela-ke masi asheshe wena wenza so yabona wenza so hambe kamnandi so hambe ngolayini ufika ubingelele le camera yabona folk jump ke yona inelithatha Gomez yes asiye kamkhela saka ngirobha bengingezi kanjani asiye futhi yabona phela mama funi salaisha hayi phela uthatha nguse bootcamp mina izolo bengihambisa omunye ongezwe njengawo ende laphana kufike kuphela umngani lapha bootcamp asimfuna lapho shame yo uya ya count again then ukuza ukhawula 1 also 2 3 4 5 5 1 good 3 4 5 push up itse ke ditlwaetse inyawe mwe asiya baba what 11 usaka 9 more 12 asiya baba 13 14 asiye starte siyasondela esikwebeni haba namo mesisa punishment ne ke sa utla bohloko at all ne ke thabile hore o tlo feel pain e nna ke feel all along all these years ne ke thabile ha bantse ba betsa ntho punishment ke feel hore o itse ke no why feel ntho Sota 4 asi 7 plus 2 8 9 last one come on last one point come up yes Sitatan yeah kasere sentseng ko wena you think you change it or you gonna change to change botsang ko nkgono wa gago le mama gago o ba shebile ko matlhong gore o kopa tshwarelo ka o fela tse mpetse o di entseng ko bona ba o tshwarele ba tshwarela ka ntho ke entseng to change ncheba matlhong ba tshwarela ba go shebile ko to change nna go shebile mara a ke fe le o le tate ati ako change sanzo mami
khuluma mfana, khuluma Just like nogogo. that. Kopa tshware ke tlo change. Yeah. Ntse le jwalo. Hi, apology was not enough for nna. E ka re like ha mean. Ke o tlosa fela lona mo tseleng le rona mo tseleng ha mean apology e ya e. The way nna ke mmonang ka teng. Ke na le yona tshepo ya gore o tla change. Ke na le yona ke se ke tla mshebella gore o tlo change vela. But he ke tla mmedita pelong. Ke nitse o tlo di change-anga ke re go change ke lebitso fela le one. From today o tlo starta go etsang o ka se tlhole o etsang Tlo mamela. tlo mamela and then Ke tlo etsa mosebetsi. tlo etsa mosebetsi o ko ntlong Eh. and then Lo mamela o tlo nomsebenzi okonhlungu yini? Yaburana. Lo arabisa. lo arabisa Lo sa batlo go rumuwa. Dingata ntho tsa di etsang. ha o batle le rumiwa Ah, sora di batle. ke rumiwa ka tšhelete O batla go roma dikgathetse. A kgone understand gore ke kgathetse ke batla go phomola. o kgathala jwang o le ngwana Ha ke tswa sekolong ke tswa ke kgathetse. la ko shebile le nna nka re dula o kgathetse o kgathatswa ke Exactly. you look like you have a low self-esteem Exactly. Kamukela uyapema. Ah, Yini ekukhathaza mfana? Khosi ubonakala umuntu okhathele. Yini ekukhathazayo? o rata banyana Bayakhetha. ubuye ejimini nje uyojima nje ngathi yazi Every day. you look weak Noma ungakwata kanjani ungakhuluma igama elibhlungu kugogo. Nathi sikhulile ngogogo beshaya azange ngaphindisela gogo ngisho kubaba wami azange ngaphindisela sengikhulile ngiyindoda nginamandla ubaba wami uke wangishaya mina senginomfazi mara azange ngamphindisela ngoba ubaba ongizalayo anginayo right yokushaya umuntu ongilethe emhlabeni ikhesi leyo yempilo yami yonke so ngiyakukhuza boy sewumdala mawungaka mawuna 20 uwo kumele ukhuze laba abatwana labo ukuthi abasukudelela la endlini mangabe kunenkinga la endlini kumele kubizwe wena kuthiwa Kamukelo nanga umuntu usinikeza inkinga uhlale naye phansi njengobhuti umbonise but bengaboni kuwe wenza izinto ezirong gogo nomama yezwa boy namhlanje lokho engushoyo ukuthatha ukufakela engqondweni yangizwa ngithini Ha ke thabile ha ngwana wa tshwenya e fihlile e tlo nsolvela bothata bo ke na le mbona. Ha ke thabile haholo. Ke kopa ba le thuse le ba bang hape ko pele. Ba ntse ba tshwana le Kamogelo. Ke a leboha. all right as much I love channel 157 ngwana wa tshwenya Ghetto Professor GP Orange the one and the only yeah ningakhali esiphelela eSoweto siphelela kuphi naku siseparate all townships are the same all provinces are the same the problems are the same the youth is the same it's drug it's gallivanting it's laziness illiteracy so Siesa don't worry write to us call us we'll come wherever you are 9 province welcome us when we come